Ya. Malam ini kita akan berburu rusa yang bersama Yah Pawang. Yah Pawang. Iya. Guys. Ini base camp ya. Yuk, let's go. Kita akan pergi berburu lagi malam nih ya. Ya targetnya rusa, tapi kalau apa yang jumpa kita hajar terus, yang penting bisa dimakan. Oke, let's go. Itu kawan tuh, itu Pak Wang ya, Pak Wang. Sudah berada di lokasi area perkebunan. Biasa sering ada kicang, rusa, dan kancil di sini. Itu bawahnya lagi dari target. Hai guys, ini malamnya ketiga guys. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
to listen